mangana magia sencherai yobenge ni go charagire chin saisano na ibere chabono mubaso chitariki ni komenesa na ibere motinyo gatano mwaka wetu ibere ne mironge bere nanye ene tana dur kaske mama na ni go togo chikubatra na ne lide mose oyo kumanya wetra senchera yemenyero ne resara mamanyi okone kingama ngene chibicha wekere asenchera yomoikranu abago tubwate wetra senchera yemetanda asense moja Facebook ote mna Ndizi TV News digital wekagari YouTube na ote mna Ndizi TV News na wayigo aso mtandao we website nyamna www.ndizitv.net. Madaya mokoro ase ekinyoro kya mwamotoka kigutuka ase ewodi ya bugika ime county ya Kisii ni kubono kigendete gusaba obokonye kubwatikana nogo konga kubugima kubwatikana no musibati Gladys oyiboigo omenyete no barema ni kubono aganire abasamaria baya bari baranyare kumwikira na kumukonya bamokonye ase kirini gwagendete gochandikira eyamata yaye ase abono abeire ase gika tambe kawetera emechando aho yobogima asibono asabiro obokonye kurase abasamaria abaya kurugukira disimuranzwe enka yanenere ubugima menyerete gaiga n'ubugima gitobo komusana paka injibe komonye n'engwe yake sabu nasi nje munandeiga ubali mubane mbwate kurugusinyisa kwisine nkwagache twakanyomba akamugukai Indagera igongo nita nyoriti customer ingo enda mini nyori chibese kurora romanye ko nyori indagera nkori nabonkora aranchara nche nasomete na kurite school konfo ngainde kosi ya sana bane ige bintu mbiro bingi ntabuga tino neke nyendi imbu atakango na nyenjibe kana bonko egenda no ne nyumba timbu ati asenkorara inyombe yo twingi nomuga kundi garwari tino ari nyumba none kibasi kikombole kingi mugora no namaliyo nali gusaba abantu bamintu mwali wanja so wanje okuya kwa Nyasaye munyare gonko ona gati nimbwa toko ndi go chanda ni kwa mpaka nayo namalika kucha kiagere kondo mabuye ona nani ndagira yuko kanyamara ekobera komake Claro, bueno, voy como un soca. Soca, bueno, guazingi. Kurua. Mana kabira, sen sana mbele to ya. Unenjera ya moyo kubwatia ogochika kwa murai wense asebono arito gochika agoche ase chiwizara kwene kinga ngogendera ya bare omurobiri obogo simeka emete imeyense to ya Kenya unenjera ya moyo gotanga ogose yo kwene ki okora tore mochando bo wonjura ya kwirire na boigo kurenda ebintu bitwetana nenigo abo bisabe chiseme ase county ya Kisii batarira eskuru ya kari yogotoka ime county ya Kisii asibane kinga basimikire emete unencheremo yo kwene kinga abarenderi bana boigo kwene kinga onkolenda tore ebintu biria abitu etanaine. Kwa majina ninaitwa Abed Maseno, mimi ndio mwalimu mkuu wa Kari Comprehensive School ambayo iko hapa Kisii. Sisi Kari tumedhaminiwa na Kalro ndio our sponsors. Tumekuja hapa leo kufuatilia vile tuliambiwa na president wetu na serikali kwamba tupande miti. We have a target of planting more than 3,000 trees today. As you can see, we are having the kids here and all the teachers. We are ready to go ahead and plant the trees. Shule zote za Kisii, eneo la Kisii and I think the whole of Kenya, leo tunapanda miti. Sasa tunapoongea our county director na wakuu wengine wa serikali wako pale upande wa Nyancho wanapanda miti, and we are expecting our sub county director who has just arrived. He will be here shortly so that he can come and join us in this noble above all, to make our environment look beautiful and attractive.
Abakenya nigo baboriwe bagwetumana boigo kwene kinga kubeka baromoke ase emirimo eri bagokora ase kirinigo uchumi yesezi wa Kenya agendete egokonga kira rituko kwa bagukwana kurwa sorbongo rwa western abarandia kurwase ekanisa yeke Anglican abo babatu musangirikano ase ensemeyo nigo bono baborire no nyana basaye kwene kinga ngwetuma bare ase okwerigeria emirimo yo kwerikia ebentere yamo yo wekarakanya kwene kinga ngwesukia bale motwe ase obugima ase bigo baborire serikali kwene kinga ngosira bale abasaye abangina amona bale nobolema. Ya kuweza kuweka ushuru yani ambao umeweza kupendekezwa, na ninajua ya kwamba msaada uko kwenye bunge la nchi hii, na jambo hili limeweza kuwapelekea wananchi wa Kenya kuweza kuwa na wasiwasi, na hasa wale ambao ni wafanyikazi katika serikali na sekta zingine zote. Hatujui vile itakavyopitishwa na bunge la nchi, lakini sisi tunaomba ya kwamba jambo lolote linalotekelezwa na serikali ni lazima kuwe na mawasiliano na wale wahusika, hasa wananchi. Mtazamo wetu pia watu wetu waanzishe ile inaitwa self employment. Tutafute vile tunaweza kujiajiri sisi wenyewe, na kama tunaweza kusaidiwa kama county government, maana tuna pesa ambayo tutapeana ya biashara, tuko na pesa ya vijana na wamama. Kama tunaweza peana pesa au vijana na wamama waweze kuanzisha biashara, waweze kujiajiri, ili mwisho wa siku waweze pia kupata kitu cha ambacho kinaweza kuwasaidia. Abarimi nigo baboriwe kwene kinga kurinda bare ekemeriki kahawa imeyense asekeri batebiwe na nigo ekemerikyo kibwateri gesarigia na boigo konyora okuya ase amatuko ali mutwe kaukwana omubunge wense moya kikeli oni meye county ya Kericho nigo bono abasabire abarimi kwene kinga bogendera bare gosimeka ekemerikyo gekawa chinsemecho nigalingi kubatuka ebimeri bekawa weche ase abarimi ase abainekretina serikali negendete gosenera chiko gendera gosira abalime sekiribona ababori bane kingango simeka bare ebimeri ebyo nabayigoti babaisa konya. Kuhimiza wakulima mpate kutunza hiyo kahawa kwa hali na mali, na pia ukipewa, tafadhali, nimesikia kuna wengine wakipewa naenda kuuza, tafadhali fikisha nyumbani. Na hii pia tutafuatilia tukiwa na mzee wa mitaa, tukiwa na chief, tukiwa na hata wale wamama wa vikundi. Nimesikia hapa kuna women in coffee. Hawa tutahakikisha kwamba kila mkulima amepanda yake, na tutakuja kuhakikisha siku ya leo tutapatia kila mkulima kahawa 50. Maiga yomukonye bumurai bwense rigadiga shawa kubwatuka okuganya we budget kurwa ase obisaya oyijwera chiko mukonya ase okoene kinga ngokorale amonjuri ase obisaya nabigo ase amagachaya ajwara chinsemo chakarane nigo bono abarai kurwa chinsemo awanene ase semeri yo obumobwazimyo besokire nako imurungania amona kugekeria enganeyo ase kiribatina nigo budget yo ere enene mono chinga kechiga abakenya abagendete gochandika asibono baganiriye serikali ya Kenya Kwanza irarigereria amaganyo y'abakenya na gukirania amaganyo abo maiga ryo banyare kugenda ase chinsemo chinde unecho gukora amonjereria yechinyumba chiria bamenyete amone chobisi. Sisi kama waharakati wa Azimio hatutaruhusu watu wetu wakae na njaa. Ile kidogo tutakuwa nayo, vile super chairman amesema, tutaleta. Serikali isiwache watu wetu hapa wakifa njaa na wale matajiri. Nimeona leo budget ya Rigathi Gachagua ameweka shilingi milioni 800 kwa ofisi yake kwamba confidential budget. Weka chakula ya watu ya Mavoko bilioni 1. Sisi tunasema hapa Machakos, hapa Mavoko, pamoja na mbunge wenu. Kuna mbunge kama huyo tena?
Kuna mbunge kama hiyo tena? Ati next nini? Next nini? Sitoke kwa kinywa chenu iingie kwa masikio ya Mwenyezi Mungu. Na sisi kama watoto wa Raila Amolo Odinga pamoja na Kalonzo Musyoka tutatembea pamoja unyo. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Gendo tukerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya kuya webwo buiga tutebe abantu abanene boka usenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem yago